Kuyimanje ithatha lapha ke wonke umdlalo yofaka lapha ke ku-YouTube kwakho nje kumlandeli usubscribe enkundleni zokuxhumana bese uthenga nje i-t-shirt yethi Siphaso izinto zakho zibe right ungene ey'ntweni ungathi akikutshelanga ungathi angishongo ungathi angishongo ama-Uber iqanda ke ku-Dream Team ngibonge my-selector ngibonge ke iy'ntambo zakho ke my-selector naba ke bafaka nomlomo bayakhuluma angisho baqabulana badluliselana ke amagama ke manje sekuleso stage lapho engikutshela khona ukuthi ngenzeka noma ngabe yini umbuzo wami ukuthi na ingabe abafana bayo ke lapha ke i-Dream Team bangakwazi na ukushintsha amanzi bawenze iwayini namangazi laba ke bangena ke lapha na abayo ke lapha ke sebenze ke noshintsho ke ezikashabangu lisuke lapha ke lahlala ke lapha ke lisemuva ke manje lencengwa libuya lapha ke nolinda umfana kaSangweni ore ke lithola lapha ke Lucas alithatha lapha ke Luca ore ke pholo lakhe lezothola ke ama-Uber just request and send the location labantwana abaronke bayinkinga ke labantwana uma kushaya lesikhathi ababambeki isidalo alithatha ke manje belithunga ama-Uber enze njani ke manje emuva ineke izandla ke manje ama-Uber ezikantathe lakha nobabdlamini bahamba nobulaphi omkhulu endaweni babona lapha ke siyabonga alithatha ke manje bafuna usibonda walindoda angazi ke noma ukuthi ke lapha na uma ubheka lapha ke iqembu elayo i-Dream Team amaqhinga wabo ukuthi ke babuye emdlalweni oshabango ingabe nabo bandlulisile emathethweni koshona 101 ukuthi madoda ke liyashonela ilanga wafa shone lapha ke lide lapho ke manje nalicela indlela ama-Uber kuyaliwa ke thina basesilema bawuqeda nje ukujampa lapha ke e-Triple C ke nali ke uthini lompempe lapha ke CM Cup alifaka lapha ke phakathi ke manje ezikashabango ziyakhulumisa ke manje ke bantshontsha uthola isika lethaga usibonda alibeke emuva ke manje usibonda ubona uSamuel Mgwena enze njani uSamuel bayaqala ke manje ama-Uber enzale ama-Uber nawo ama-Uber ayaqala ke manje alithandazela oke amdleleso nawo ama-Uber kaline ama-Uber kaline enze njani ukaline umdinga ke lumfana sengelibonile akabeso stalo sokungawayithi suka lapho la ngiyakhuluma ke ukhala ke ngesikhathi ukuthi isikhathi asikho ngakubo the Hope Naziri the second edition 2026 Phansi khona esikhothini eTolfini alibeka lapha ke emuva ke manje iqembu lama-Uber ayenze njani ke ama-Uber lijika lapha ke okuyena ke umshaya izandla ebona mnikazi weplanzi iphuluma iphulu alibeka emuva uphulu ubona Samuel ayenze njani ke Samuel Mgwena yami Samuel ayifaka phakathi ubona isithina lodaka sibonda isithina lodaka aqale emuva usibonda ubona uSamuel aliphakamisa ke manje Samuel uthola ama-Uber ayenze njani ama-Uber bangibacinga indlela ayangena ke manje ama-Uber on site basendaweni engozi ziyaduba mshini ziyaduma mshini ayi mshini ziyakhala Lindogoza umanga befo azokuthuma nabo abe-Dream Team namhlanje bathole umuntu oshabayo kuyasinda ke lapha ke kuyakhuphulela koshabango 4 ama-Uber awalapha ke e9 ezikantathe ngakha bazwile ngalento ukuthi ikhona la bazwile ngalento ukuthi iyaphuma uyabona osibonda ke basazoke balikhandazele
bazoke balithandaze uyabona namhlanje iphathi le yama-uba waba-ke nobabdamini usubalikhulu bayobhiyoza namhlanje kuze kuse into engakutshela na-tisticast it's in the building wona-ke mthando webhola siphathe esikhothini namhlanje okwakho nje uthenga i-t-shirt ye-tisticast ngamanani nje aphansi 400 rand ilahlile lapha nge-t-shirt ye-tisticast ungathi angikutshelanga ngesama isahambe khona afune lodwa lokuyisula inyembezi isibonda isithika lodaka phuno meyiphuno uyabona la kusazodlalwa ngendlela-ke okuyisimanga bengisatshela-ke wena mthando webhola ukuthi-ke i-t-shirt ye-tisticast umtaputapu ilahlile ibala uyabona-ke ama-uba they are terminating the game coming up awina millions of me iphathi-ke esiyibona le uyakhuza usiyabonga umkapi the dancing rasta maplesa ake ngifuna ndothi amadoda 4 lapha-ke eqenjini-ke layo okuyona-ke ama-uba kanti-ke iqanda lapha-ke eqenjini lavo lapha-ke dream team next to Triple C ziyalandela ezikashabangu. Good morning Mr. Gaba, how are you sir? Kanti wena disika overtake lokho ngiyakubale akazona lapha-ke manje wona mthande phola mbuyake lapha isomeli-ke lasesibili umaplesa imabendemesabake msebenzi abanye bantu soptemba kodwa ukhanye ngendlela phakathi ebokisini dream team ibamba-ke lapha-ke manje besonto beliphakamise kumnene ithumela phambili yonke lento cisha lapha-ke balandela-ke abe-dream team ngamagoli amane Gobi China Aksinomoba Zwanegele banage manje uswanda uyashinda ke manje ubonegele banage umnikazi weplus waphepha plus nalami podo yethatha banage upodo wayengele banage uyajikeleza unamathoda banage manje akanvelele banage mathoda ke ngibone wathi samuka phambili wonegele bambimba ke banage manje upodo Awu China hey unjalo yesikolonga akazwanela banake manje bethanda babonela banake usibona bathi ukhwaze sibona yethatha ngenekele banake usibona ushintsha umdlalo uletha ngapha konke le video phakathi ngenekele kabe kuna basamukthika abafana welibakela banake phansi ke phakathi nekabe kuna 1 2 tasha la banake manje ama-uba zelithatha ke le banake sesiqale phansi la banake manje emapalini ngenekele bana usikamza yethatha la banake usikamza isha bathamunati phela usikamza welibakela banake phansi phakathi nekabe kuna uthola banake batereke mbele 1 2 tasha la banake manje -1 urekela banake manje bamavimba uyabonakele banake manje bazwana into ejonganekela bana through the legs life ngubeni yenza-ke lento ekuthiwa-ke banake through the legs dlula nje labanake phakathi kwey'nyawo sibonela banake belithatha kanti basabukana bavimba labanake osimanga entaseke manje labanake besomoto ibakabantu wathuthaje kanti kwazeketolo sibona yetata sibona libakabantu bona labanake uzinilele yetata mshini wathuthaje kanti kwaze sibona labanake phakathi nekabekhuda atabethatha befeza belethe ngabe sekunda phambili mathubane ya ini hayi badakwa i-happiness yabona i-stress le nto and ngiyabuza cause manje nisele nange-2 weeks usiyabonga wayithi zwile-ke happiness China asikhulumi nawo happiness 2 minutes yenza-ke lapha-ke ushintsho lemali isikhathi amaphando sukumeke-ke lapha-ke amadoda-ke la athi ome lapha-ke manje athi awabe mane ingcono this week maybe kodwa-ke engathithi lamahlanu-ke aphonsa lapha-ke amadoda otlipha wena nonamangazamazi kuneymatlipha ziyangena-ke neMozambique lapha-ke abafana bazola iMaputo-ke akusiyi iMozambique Alliance leya iMaputo uboneke lapha-ke ngopro
ukukela baraka sebengenile akasibonela baraka bethatha kabashela baraka thola ke lapha silibekela baraka phakathi kobe kudokuthola baraka bethatha ke la kudlala wathatha ula baraka basabuka phambili athi bangashaya bethana phakathi eboxini njengoba engenana makhamera hayi uyabona mase kwale uMr Smile angisazi mase kwale uMr Smile hayi angisazi ndebe azimengisana uyazi ke nawe e-ground base 7 losing Mr. Shoki, good morning, how are you sir? How is the overflow? Jangena ke isikhancane ukungena ke la uMr Shoki solekelela la sikhona khona naye Nkosi yami ke laphana ukungena ke la umqeqeshi ke laphana ke unozinti yabona ke wena mangabe unozinti bengekho mina but ke noMr Shoki bengekho but mangibuza uanele uthi basabantu abanamacamera bebayi4 but hayi abanye abashuthana mfethu uyabona ke Mr Shoki ke ngudona ayudona khoza akalikwazi kulamalanga shayidona so but I'm gonna share useyalikwazi ke manje udona bambiza uDontizo phakathi kenekela barake posini balichitha thelela barake uNkolo Kante uyathatha kenekela barake uNkolo Kante manene kundo athi bazama ukuphakamisa sebenza la barake ukhulu ula barake umnikazi plaza babona kenekela barake ulele shino uthatha kamashila barake phola wathatha shinilele uthi albenza ufonela barake isiqoqa amabhande ithola kenekela barake umshini uyathatha ulindo kuhle athi nango umshini Shaibabu. Ubi Mr. Smile ubonakala abafana bazo. Ubonakala i-dream team. Ukhumule Mr. Smile izoloke esobenza oqala bebalandela ngo-3 off. Babuya ke bakuma-penalty badlula. Esobenza oqala bebalandela ngo-3 off. Zombe sesibili balandela ngo-5 off. Hayi. Uba nomunye Adonsa ke la umshini. usabela maka usabelo wona Badonsa ke la nosibonda. yabona Kwazi ke kusiyami ke usibonda ke namhlanje. Baphonsa la para ke kunema uKlipa. Baphonsa la para ke manje uKlipa. Bengakho wo makaka ukwazi ukuthi owona phuma ini 5 Akasonela para ke manje bazosiphatha. ngizokudonda La para ke manje bungekutala. My father, how are you? ematala ufaka faka Yeah. guys owona kaphuma ngiyabuyela makaphuma Baplanile. enibazakala ujethi bona ngala niba Baplanile ke bayitazile lento izolo. Wow, Kindelan! Hey, Kwanza stop ile na sufficient. Kwa mina. shasha ingoma mayiselector. Abantu ke basalindile mayiselector lokho ke overtake. Spend on Bilagazi, spend on. That can do it.
Mangele ey'koleni sidlala ke la imilombo imhlophe kanti khona badila ngazo khona nje aba-operator ngathi basiyontsela iy'thasi Jasmine Tears phakathi negama ekhundla lubeka labaneke phansi ulabaneke manje abantu basemukuliveza belibaka labaneke somodo one shot music zonke stylist Yey usenkingeni naye-ke la usibhedlela omunye-ke ababeligwaza-ke naye ngey'nkathi zakhe at his prime kuyimanje uma waqala umfake egrawundini ngeke ezenkozi kuseza wamaziphansi uyabona mesihoku kukhona le qembu elilodwa kufanele ukuthi ungalitholi noma kungenzakalani kufanele ungalitholi laphana mayilodwa kufanele abantu-ke besama bekude kodwa-ke laphelele edongeni basishaya abantu-ke besikaza kamnandi thumela ngabasekundla yonke le nto-ke manje belithatha wadikeneke lamane-ke tona isikhathi sakho tothizo uLeslie-ke naye selokho uLeslie Big Six selokho izolo-ke ubeshaye isikipha se-Adidas namhlanje ubuya ngise-Nike nekapa okusho ukuthi uyikhosi ingayikho hayi kulungile sikizo ake fonela abantu-ke manje bazolithatha labafana baso abantu-ke manje ama-ume bumbo uthiwa abantu-ke bathena-ke edveleni naledi laphana-ke umlive uyalithatha abantu-ke bona umnikazi weplazi iphunupunu uyalithatha aphune monela abantu-ke manje unaledi wangekeneke abantu-ke Tingabasuka manje labantu utholakala labantu ufonda elibaka labantu kuthengo yatata uTesmane wona labantu udonate amalo ubuya ngapha sephuzo yatata labantu bekhipha ithende zona elemeni ngolo khathe wona labantu ubhekana noTheza yatata labantu uTheza uthi labantu bathakela useka phansi uthi labantu uzokhetha nethi amadoda Theza sukuma ume kudaphumela yatata bethumela phambili bapolisi selesibaba phansi akubona abimake emuva Abimake emuva bathi ngaphandle khona iphila balithatha-ke labantu ungena-ke labantu usigaqa amaphandle nanye usamile uthi labantu uzamake ungena angazi-ke la usigaqa amaphandle ukuthi inkosi yami opholenini elibaka labantu phansi-ke manje labantu bephola kuthiwa labatheneke mbele wabehlanganisa abamnandi wathuthazo usimanga emuva-ke manje labantu usifaka ngaphakathi utholakene-ke labantu ujezo wona-ke labantu bambimba-ke umbolo khante uyemthatha labantu ukhante utholakene-ke ngalini khundla labantu befaka phakathi labantu manje Jamani, uthola usibonda wathatha Theza usibonda ikwaze ngetolo sibona mfana ikwaze mfana ethatha manje ikwaze ngetolo mfana wathuthaza ama-uba elibakala barayephansi emuva manje usibonda uyabahlanganisa uyabaxhumanisa uyabaconnecta ethatha-ke manje labantu ukabela umlife unaledi elibakala barake usigaqa amaphando emuva-ke manje ubonake labo mfana bama-uba wathuthaza kamina kawena uthingatshanga waba-ke manje babinja ubuya-ke labantu nabo abafana bazo labantu lethantibo basiba ngasende wathuthaza kamina kawena waba-ke manje labantu ama-uba ethatha manje labantu ama-uba ipholela bo wathuka mina kawena emuva itholakene labantu usigaqa amaphando usibusiso labantu labantu usibonda atithinga labantu manje emuva ehlanganisa kamnandi athi balithumela phambili basebungene bafuna uphunu oreke labana uzovimba okeneke labana ulinda sangwene uyathatha labana ulinda okeneke la uzangwene elibaka phansi ingalekene kudla manje athi namakhanda amabili athi semakuliveza lavimba iphunu athi nango umnikazi weplaza ikwase ngetolo mfana elibaka phakathi athola usibonda oreke labana bambimba ubuyakangalene kudla abantu bafuna usibona uwano uyalithatha uphunu uyathatha labana kwamabhunu elibaka phakathi nekaba ekhundla ubalendo wafika ngenda ngikhalende ngokuthesilelenda ecele labantu gijima phezu kwazo eseleda elibaka labantu phansi ujezo uyathatha labantu music athi to my ears ujezo uthi yaligoba phakathi ke manje oreke labantu manje ethatha elibuyisa ngaphakathi walibamba-ke labantu uskaro
Bye-bye Oscar Kajile Maragendo Tiamatoto Suguma Ome Uyabona ke abaqeqeshi bathi ke Suguma Ome ndoto akwazi happy baba Wile na indaba zakho watukiza ngame siluma mange Begela barake phakathi ke ngene kaba ikudla wathuka mina kawena zama ke ngela mana kuhlanganisa ke manje la barake lela phola uthola barake bathola bazama ke la beko Hi Mr. Smile Hi Ya besi suya kwanza bana kupata Shana matata 50 yabona mami ndanda Happy baba Alibagala baraka pwansi ke manje la baraka pole la bosiko Gubane ke la bofana bazo ke manje La baraka manje ama uba antige noche La baraka manje da principe ke manje am fizu ba mkekejo Progal pele li wele kaba ufelu zekele Ipante feliz velele Ubike uma kunjalo wazi ukuthi ke ngeke lapha ke namshonela ke nelanga uthanda kubanzima ke manje uthanda kubanzikiziki ayamshela amathathu obasha uyabona ke makunjalo amathathu clipper angifisa kuba umqeqeshi ngani uthulale kanti leyamkazulu uthulale ebhedeni umbhede yambhedela ulale isikhumba siyamkhumbuza athulale emhlabeni umhlaba uyamhlaba njengegama lawo kubi ke manje wenzakala lapha ke manje phakathi amauba uyathatha sibona ebona isiqeqa amaphandle uthusiso athi nanga usamile baka phansi wanthithaje athi baka bathethe kendele athi madala kasinibona basebelibetha bafuna ujesu uyabima ke manje bana ke ulinda usangwene ethathele baka phansi kamnandi wanthithaje bahlanganisa ke nabo ora ke lapha ke manje bethanda bakhipha lapha ke 10 sibona ke 11 ora ke manje lapha ke pholela bethanda basenza kamnandi athumela ngale senkundla ora ke lapha ke liyabhinjwa uzobuya lapha ke manje nabo ke bafana bama-uba ikhwase ngamatholo umfana baka lapha kuzibona uyalithatha lapha kuzibona uqala phansi kabelo mliso unaledi ngeke bana ke unaledi ebona usibonda athi say 360 sibonda jikeleza nabo ulibakala bana ke manje kubhudo uyalithatha lapha kubhudo ebona usibonda jikeleza nabo athi say 360 sibonda uyalithatha sibonda uyalandela lingakhona uthi ulifunela lingakhona sibonda athi kwase ngetolo mfana ikwase ngetolo mfana ikwase ngetolo sibonda uyalithatha sibonda ulibakala bana ke phansi uthela bana ke mathola ke mbele athi kubelela bana ke manje ukabelo mliso unaledi ulibakala bana ke manje kujesu uyalithatha bana ke Jasmine, when Bagala Barga Pamati, I told you one, you cross a total fana, and let them have a support, one to touch, Pomanaga Bargamanga, it's got from a party, I did not want Sabine, I did not want Sabine, and now with Sabine, now it's got from a party, now with Sabine, you crossing a total fana, now with come upon it, now with Sabine, Bagamanga, I tell you about go Jasmine, Pagatina Bayakoda, and it's just look music. To my ears, now I'm a Uber, and you must have been a person who not develop. I hate you. What's up? Adesso la barca va la saltata che balta la barca tanto la barca va già poco molto basso mondo la barca va tutta la bella battaglia per il peso io sono la barca va già usando la pallina della barca usando di qua se che lo stanza un pana di qua se che lo stanza un pana di qua se pana di qua se stanza di qua se pana la tata che la barca usando utti che la barca mattora che bella ma quella la barca mangia che la barca para camminito tutto nei tamalo la barca mangia poco di come cudo quella che la barca
usimanga uyathatha usimanga elibesha kamnandi ebona umnikazi weplaza athi nalo ibhono elithatha belibheza athi nalo ibhono angalikhoba nawo iyalikhoba bhono kurekela mana-ke manje liyabinja ibuyekena-ke manje ilunge lapha ngakhona lefakputazo ilunge lapha ngakhona kwaza ngetolo jezo kwaza ngetolo jezo athi kwaza mfana ushabile thetemo nat ivelo isolelana mana-ke usimanga wantutaje emumba usimanga udiya mana-ke mathola-ke velo elibakala mana-ke mumba hamba-ke manje mana-ke ama-uma uthola usibonda athi nayo ama-360 athi kwaza ngetolo mfana elibakala mana-ke manje kenakela mana-ke umlise uyathatha unaleni elibakala mana-ke phanto ulabana-ke manje mathotho ulabana-ke manje ama-uma phakathi nenkabe ebuza usimanga uyathatha usimanga athi nibanga bafana bama-uma uyathatha tingatanga jazz neno uyathatha ujezo elibakala mana-ke phanto phakathi nenkabe ebuza wabake manje athi kwasa ngabathola bafana vele konakele elibakala mana-ke phanto ulabana-ke manje abafana bazo athi kwasa ngetolo sikamza mfana ulibakala mana-ke phansi ibholo lakhe uthwala mana-ke mathole-ke nivele asebabona isigaqa amafando uyalithatha udlamini eyama-kitchen robarezo elibakala mana-ke manje phansi itholile mana-ke usimanga phakathi nenkobe ekhundla ishinta umdlalo ulibaka kujezo urekele mana-ke ujezo lunga lapha ngakhona mayiloti nilunge na awumshini yile bantu koranga manoluku lunga lapha ngakhona emaputo khululeka mesihozi khululeka awu nayizolo ukudlala ikhaya ake fanele baraka manje belithatha abantu basebenzele basebalibheza athi la baraka bathothekela-ke nivele manje baraka bafana bayaphula kurekele baraka manje ibhola labo liyana baraka manje awo ngiyabasaba bafethu angithi uyabona-ke mesihope ngibhekene nayo mina ngiyamsaba vile bantu uyingozi yashayana-ke naye futhi futhi ngikhona ukunyamalala ngoba phela selokhu sinani la kusomo zama bekude ayikubi bona manje bazoke ukubacisha asukubabulala phakathi nenkabe ekhundla kufana bama-uba ayi ama-uba-ke baligwasa-ke ngamadolo isinongi kanjani phakathi nenkabe ekhundla ujeslo jeso ushintsha-ke manake umdlalo ubonela manake uphuno wangeke manake umnikazi weplaza elibakela manake phakathi athi ungakuphi na usibona athi ungakuphi na usibona abonela manake manje ujesman uyalithatha ujeso ejikeleza kamnandi ebona uphuno athi nango umnikazi walo athi umnikazi weplaza ujesman jeso ushintsha umdlalo jeso eletha ngapha sekundla alikhipha la manake ngeyithende izotholela manake usibona ikwase mfana ikwase sibonda ulibakela manake phansi uthola isigaqa amaphansi athi nango udlamini achimalela manake phambili ujesman utholela manake manje usibusiso athi naso isigaqa amaphansi uphuma phakathi kwamabili uthini la manake usiya udvele namba phambili akesifanele manake manje balibaka phansi umthithatha etshokoteke manje ele manake umfana mama-uba ukamina kawena phakathi nenkabe ekhundla ziyahlanganisa-ke manje athi la manake matholeke nivele athi matholeke nginibone uthi siyavele namba phambili basala phansi uthi siyavele namba phambili ake sibonela manake manje balithatha alethe ngapha sekundla athi naso isigaqa amaphandle nango udlamini naso isigaqa amaphandle athi thwala umuntu manake manje kusibonda athi khonze mfana uwathuthaza uyabahlanganisa uqala phansi ikwaze ngetolo sikamza angekenakela manake usikamza yemali yavula ebona usibonda jikeleza nabo sibonda elibakela manake usikamza uwathuthaza-ke manje athi la manake sibonda jikeleza nabo uwathungamela kawena balibeka phakathi ishako kuqala usiyawo ishako esibili ishako esithathu hayi ama-uba nobabani